Wetso primaneng ya tsatsi la mosupologo dikgang re gasa jalo ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Phuthego. Wetso madume makore ditibolegela ka go leba ditlhogo. Baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele ba go etliwa go tshwaragana le puso mo leetong la go aga Botswana yo mošwa. Puso e le kgatlhanong le kepo ya gauta e seng ka fa molaong e dirwang ke bangwe batho kwa Matsiloje le toropokgolo Francistown. Sao Lebele ba gapa ditlotla tsa kgaisano ya mabole ya monongwaga ya Best of the Best. Wetso se ke dikgang morwarre topotaposa o di tolokolola ka puo ya diatla mako re tsene mo go tsone. Tautona Advocate Duma Boko o gwetlile baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele go tshwaragana la puso jaaka e betla tsela e agang sešwa le gona go tlhabolola itsholelo. Fa bua le baemedi bao mo phuthegong ya Maranyane, Tautona Boko ba rotloeditse go tlhagafalela go ngwakela babeeletsi mono Botswana go tlotlomatsa lefatshe leno go nna boremelelo jwa papadisano peeletso le gone go nna sopo sengwe le mafatshe a sele pego ka botlalo ka tlotla Matlhabaphiri. E ne le jaaka Tautona Boko a kopana le ntlha le baemedi ba lehatshe leno ba ba kwa mahatsheng a sele go amogana tebelopele e ntšhwa go tlhalosa ka botlalo maitlamo a puso ya beileng pele mmogo le ditogamano tsa tirisano ya mahatshe tse di ikaegileng ka ditshwanelo tsa batho. Tautona Boko na ba gwetla go sekaseka methale ya khumo segolo jang go ngokela peeletso tsa mahatshe a sele mono go dira lehatshe la Botswana boramelelo jwa dipalamo le mesepele ya dithoto le ditirelo. Within a radius of 1,000 kilometers from here, you have access to about 800 million. That's a huge market. And so we are the best positioned country. We are the best actually on the African continent for market seeking foreign direct investment. And together with that, we should also attract efficiency-seeking FDI. So there are immense opportunities. I'm raising this so that you can begin to identify the many varied and variegated opportunities and zones of intersection which must appeal to serious investors. Ona ga pa tlhalosa ha go tsile go nna le diphetogo tsa tsamaiso ya makgotla le maphata a puso go anyalanya le thulaganyo ya go tlotla ditshwanelo tsa batho. None is immune to this critical evaluation, including the top echelons of leadership, presidency, parliament, the judiciary, all are undergoing critical evaluation. And so we are going to have to reflect honestly, sincerely, brutally honestly at times on these institutions. Some of them may not actually be suited for the purposes that we want to achieve. And so structural ambition requires of us that we, against the vision, kind of society that we want, we are in a hurry to create jobs. We are in a hurry to industrialize, and so through economic diplomacy, the President will provide guidance in terms of how we then leverage on our representation out there. We believe this will strengthen diplomatic ties. It will support our endeavors in terms of agreements and access, and it will manifest in reduction of human rights violations, and we look forward, as you have mentioned, to the ratification, implementation of human rights treaties and improving human rights rankings with our partner countries. Tautona Boko o ne a kgola tiro e ntle baemedi ba e direlang lehatshe la gabo ka bokgabane mme a ba sologetsa ga ba tsile go dira gotlhe go rarabolola matshwenyego a bone. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone.
wetso dikgang tsa rona di a tswelela. Mohumagadi wa Gatautona Mekaone Boko a re go tlamela bana ka tse ba di tlhokang ba sa le bannye go botlhokwa mo go baageng go nna baeteledipele ba popota mo go la kamoso. O buile seo mo letong la gagwe yana le mohumagadi wa moeteledipele wa diphathi tsa kganetso ko parlamenteng mme Dineo Saleshando kwa Sankoyo kwa kgaolong ya Bokone Bophirima. Mohumagadi o ne a abela baithuti ba dikolo tse dipotlana tsa Sankoyo, Khwai le Kgositsile ditlhako tsa sekolo le didirisiwa tsa thuto. Maretha Kaisara Kapego. Mekaone Boko wa abetse dikolo tsa Sankoyo, Khwai le Kgositsile dithako tsa sekolo di le 348, metšhini e ntsifatsang dipampiri e le meraro, projeketara le lebokoso la dibuka tsa ipaakanyetso dithathoubo. A boa a abela dikolo tse dikgolwane tsa tshwaragano le sedie kwa Maung mesangwana ya bomme e le 3,000 le di-toilet papers di le 2,400. Mme Boko wa abetse kokelwana ya Sankoyo metšhini e ntsifatsang dipampiri e mebedi le dikhomputara di le 2. Re tshwanetse gore re tlhokomele gore re godisa bana ba rona botoka go na le aka re godile. Re he bana ba rona ditlamelo jaaka re ka kgona. Ke ne ka utlwa kgosi ya ko Khwai ya mpolelela gore bana ba ye sekolong ko Khwai ba tlola ba ralla diphologolo. Hante le ngwana ha ye sekolong ka gore diphologolo di eme mo tseleng. Ke dumela gore ha re ka tswella re thusa go pasa ga rona go nna go godimo ga rena go nna le ngaka e one ko Lobatse. Re tabe re bua yana ka dingaka tse dintsi diagente tse dintsi mathišara a mantsi. Go supilwe fa dikolo tse di abetsweng tse e le dingwe tsa dikolo tse di dirang botoka fela thata mo Bokone Bophirima. Sekolo sa Khwai Primary Kgositsile le Sankoyo ke nngwe tsa dikgantshwane tsa rona. Ke dikolo tse leng gore mo ngwageng tse 5 tse re tswang mo go tsona tse di go morago le ngwaga tse 3 ke bile gore Khwai ke ngwa dikolo tsa rona tse dintšha. Ke dikolo tse re di bitsa re our 70% schools. Rata gape ke supe gore 52% ya dikolo tsa rona hela go tswa ko primary go ya go senioreng ngwaga le ngwaga di oketsa maduo a tsone. Mo kgaolong ya rona re kgonne go tsenya lenaneo le la go simolodisa bana ba pre-primary mo dikolong tsa rona tsotlhe ka bo 75. Motse o produce dirutegi ditedi ga sa mele ga tsela Botswana le ngaka re nana yo gone a e dule gone mo primary yene o go Lobatse ngaka doctor one na le di-engineer ko Bojwane ba ba o kametse batho ba tswa mo primary yene re na le di-manager tsa dikompone tse ditona tsa bojanala ba dule mo primary yene re tlhoka thutuetso re tale ha dikgantshwane borukhuti ha bo maswe tiriso bana botlhatswa ga e maswe mo motseng ga le gore ba e dira gore ba e dira ba le ko Maung. Ba dikhamphane tsa bojanala barutabana batsadi le setšhaba ka kakaretso ba kopilwe go tshwaragana le go rotloetsa baithuti ka se ka tokafatsa maduo a dithuto mo dikolong tsa kgaolo le lefatshe lotlhe. Maretha Kaisara, BTV News, Sankoyo. Tona ofisi ya Gatautona Rre Moeti Mohasa a re puso e tla ema ka dinao go lwantsha kepo e seng ka fa molaong ya Gauta kwa moepong wa bogologolo wa Rainbow kwa Matsiloje ga mmogo le kwa toropokgolo Francistown. E ne ya re ka moso gompieno Tona Mohasa le Tona wa tikologo le bojanala Rre Winter Mmolutsi ba etela kwa mafelong ao a mapodisi ba tlhomamisitseng fa go etswa Gauta ka bokukuntshwane ke bangwe ba baagisanye go tsweng Zimbabwe. Bethany Mando. Tona Mohasa o goroga mo meepo ya bogologolo e tswetsweng go tla go iponela ka matho seemo sa borukhuti ja go epa Gauta mo go seng ka ga molaong. Lentswa kgang e tswa kgakala banni ba Matsiloje ba ikwela mo pusong mme go sena maiteko a kalo hela Tona a re ba tsile go tsibogela go lwantsha borukhuti jo ba tshwaragane le lehatshe la Zimbabwe. Before the 10 of April ke be ke boetse kwano go leka gore buiseng le ba Zimbabwe gore kopane seemo se ga sana sente ga re ke ra itela gore ano re le puso re le maikerabelo a ile gore ke rona tshwanetse re sireletse batho ba Botswana re palwa ke go ba sireletsa ka re go na le batho bangwe ba tsereng tshwetso ya gore e seng hela go ba tshwetsa matshelo le go rontsha puso ya lehatshe kana setšhaba sa Botswana di tswa mo kana ditamelo tse e leng gore ke tsa bona so dilo tse ke tse e leng gore di tsaya ka thwagana re setse re na le batho ba ba setseng ba sekile ba le 157 ba ba setseng ba thotswa ke makgotla mme sengwe se re se etseng thoko ke gore
dikatholo tsa teng ka ga molaong di ko tlase ka gore ke 1000 pula mme go supagala gore tiro e raise highly organized crime e leng gore e tsentse batho ba mahatshasa le ba tsena ka kwano ba thasala batho ba rona. seemo se jeleletse le mo toropokgolo ya bobedi ebile mo palamente wa Franciscan South re Winter Mmolutsi a re nako e gorogile go sireletsa mahelo a batho ba ba epa ba iketile ya ba phuthulogile ba ba nwa o bona gore ba ko lapeng ya ga ba tshwengwa ke sepe so ke sone se le gore tota se ne re rile re terele ke gore mongwe le mongwe a ta bone seemo ka ga ile gore se bihile ka teng kana go gore seemo sa teng se maswe ka gore over and above the fact that go a ipua go tsewa go uta se ka molao ba senya le yone naga gore right now we really need to look at ditsela tse leng gore re ka arresta seemo se ka tsela entseng. One of the things that I have actually suggested, let's declare these areas tse di thasetsweng red zones so that go itswe gore ga go tsamaiwe ya yo tsamayang ha a ba itse gore ke yo laetseng ko lapeng. Borukhuti jo bo diragala jaana lephata la meepo le sena go thiba meepo e megologolo mme hela puso ya re ga ina go inela go lwantsha seemo se ka senyang serodumo sa Botswana sa go epa ditswammu ka tsamaiso e maleba. Bethany Mantu, BTV News, Matselo tje. Mapodisi a Botswana na rulaganya mabelo e le la ntlha a itebagantseng le go tsibosa batho ka bodiphatsa jwa kgokgontsho ya bong. Mookamela mapodisi a Botswana mme Diana Marate a re ba lemogile kgokgontsho ya bong e ba kwa jalo ke seemo sa itsholelo kgotsa lehuma fa bangwe ba dirisa ngwao go gatelela batho ba ba tshelang nabo. O supile fa mo nakong e gaufi lebelo la Commissioners Run le tla anamisiwa le mafelo a mangwe a kwa ntle ga Gaborone e le jalo kwa borwa le kwa botsheka jwa Hatshele. Ke o lebogile ra dipotsane wa pega. Ya ka mme Marate bareti ba mabelo ba le dikete ba rabile pitso ya mapodisi a Botswana ya go tsenelela lebelo la ntlha la Police Commissioners Run. Mme Marate a re go taboga go ka tokagatsa botsogo jwa tlhaloganyo le jwa mmele selo sa boletseng se ka thusa batho go nna le maikarabelo mo setšhabeng. O boletsa lebelo la gompieno e le lengwe la mananeo a mantsi a mapodisi a Botswana a dirisang go ruta setšhaba ka kgokgontsho ya bong. Ba dumela ha tshwaragana a setšhaba le mapodisi e ka thusa go kotsa dipalo tse di golelang kwa godimo tsa kgokgontsho ya bong. We should stop killing our sisters, our mothers. Dipolano di eme bogolo jang tsa bomme le bana ka dipalo di supa gore ba kgokgontshwa ka bontsi. That are affected, but without forgetting the men. So really my hope is we get empowered not only for today but to action le our neighbor. A person doesn't change. If you feel like he's going to change, that should be. People hardly change, so walk away at the first sign of abuse. You will wonder what re se re tla go tsana mo seemong seo go ebe go diregile yaka o ithela ile gore tsone ditiragalo tse leng gore borre ba ithela ba go kgontshiwa ke tsone tse leng gore di ba shagatsa le go heta se re se itemogetseng. You find that motho ta ba le mo situationeng yone eo e mo thusa bothoko e mo gatella mme a sa kgone go ka tswela go nte go ka reporta like bo mme batho la ba dira. Mme Marate a re kgwetho e nngwe thasetse le hatsela Botswana ke a dikotsi tsa dikoloi boletse ha mapodisi a tsweletse ka go itemogela bakgweetsi ba ba tsweletseng ka go sa obamela matshwao a tsela. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television Gaborone. Tona ya thuto e kgolwane re Prince Maele a re lephata la gagwe le mo lenaneong la go thoma khuduthamaga e ntšha ya lekalana la Botswana Qualifications Authority BQA morago ga gore ya pele e phatlaladiwe. Tona Maele o buile se mo letong la go lekola bodiredi jwa lekalana leo le le sekasekang le go thomamisa boleng jwa thuto mo hatseng leno. Ke o lebogile ra dipotsane wa pega.
re maela re itemogetse ga paakanyo sešwa lekalana la Botswana Qualification Authority e tsaya lebaka hela lephata la thuto e kgolwane le tla netefatsa gore paakanyo e irwa ka bonako. O boletse ga paakanyo e le botlhokwa ka lekalana leo la aperwe ke dipuo tsa go sa tsamaiswe sentle le tshenyetso setšhaba. We have constituted the board, and the only things that are dealing here, as you know, they now have to go through what is called vetting. Akere ga re batho go tisa batho ba ileng gore ba tata ba duba kana gore re ba ukumele re ba nkgenkge pele re bone gore a mme bone o pa khudithamaga ya Botswana Qualification Authority go tsweletse maloko a santse a sekasekwa re bontshitse le maphata a mangwe a puso maina a maloko ao. The CAB memo has circulated. We have received comments, we have responded to comments from other ministries. So that we are at the final stage. Sa gore body e be setse e goroga mo go lona because they are still being vetted. But o komela gore mahatshe a mangwe ba dira yang a ba dira ya ka rona. The manner in which we are structured really needs to be revisited because what BQA is doing in other countries is done by multiple organizations. They have separated framework from quality assurance and education and training providers, and it's for a reason. Ramaelo soleditse babereki ba Botswana Qualification Authority a khudithamaga e ntšha e tata ka tharabollo ya dingongorego tsa bone. Staff se se botas especially ba hiro ya dikontraka za ma 1 to 2 years. Ya ga ke buile go mo gona le a very negative impact mo welfare ya babereki ka gore ba kgone go accessa di loan facilities go di banking kana di hella di ba turela. what is important for me again is that I want the left hand to know what the right hand is doing. Basically saying that ke batla gore re ha management a bua staff se be se ready ha staff se bua management Hanyetona ke gore ba eteledipele ba reetse babereki ka gore ha o ka ela thoko ga gona dipuisano tse di maleba. Is that there is a serious problem of communication within the organizations. Re maele a re puso ikaela go sekaseka thuto mo Botswana go e ba mo seemong sa go ka phadisana le mahatshe a mangwe. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga borone. Leloko la komiti ya SADC e itebagantseng le go fa bogakolodi ka tsa ditlhopho. Dr. Leonard Sesa a re dithuto tse di tsweletseng tsa bana le seabe ba ditlhopho di itebagantseng le go fa balebeledi ba ditlhopho kitso ya go dira tiro ya bone ka bonnokopila. Dr. Sesa re se se tsamayana le ditsamaiso tsa lekgotla la SADC tse di letlang mafatshe a e leng maloko a go ba tlhatlhella jalo balebeledi ba ditlhopho ka kitso go itsaketsetse go ka nako ya ditlhopho. Dr. Sesa o na bua kwa thutopuisanong ya malatsi a le 5 e tsweletseng kwa Mhalapye. Dithuto tse di tsenwe ke baemedi ba diphati, makalana a itshireletso, babegadikgang le baemedi ba lephata la mafatshe a sele. Lefatshe la Botswana ke lengwe la tla romelang balebeledi kwa ditlhophong tse di solofetsweng monongwaga kwa mafatsheng a Malawi, Tanzania le Seychelles. All SADC countries have signed in the guidelines to say this is how we are going to run our elections. And Botswana, being one of the SADC countries, have decided to, together with SADC, to train more than 100 observers so that we can have a database for all those that have been trained fully by SADC, so that when we have the database in each and every time when there is election within the SADC region, we deploy. It is going to be up to Botswana to say, now that I have a pool, let me just send 5-10 people to that particular country to go and observe elections under SIOM. So SIOM is SADC Electoral Observation Missions. Botswana is going to be part of, is going to send some delegation from all those that have been trained to form or to join other observers from different organizations, from different countries. So that's going to be, it's an achievement to this country because now we are going to have choice. We're going to be spoiled. Mo
mo puisanong le babegakgang ba Botswana Television kwa Botlhapatlou Bošeng o thusa mogolwane kwa lekaleng la le fokotsang kgotlang ya batho le diphologolo Senior Warden Moni Manlere o tlhalositse fa mo maitekong a go tsibosa batho ka ditlou tse di sailang mo motseng le go tokafatsa pabalesego ya morafe ba boloditse jalo letsholo la ditlhopha tse 4 go leka go tlhagisa Batswana ka ditlou tse di sailang mo mebileng kwa kgaolong ya Kweneng le ya Kgatleng. Senior Wildlife Warden Re Lere o tlhalositse fa go setse go nnile le mokgwasa wa motlhala wa ditlou mo metseng ya Matšha a e tshwana Sojwe, Shadishadi, Lologane, Medie le mengwe mo dikgaolong tsa Molepolole di utlwaletswe ka fa kgaolong ya Masokotso, Monwane le Mosinki. Ka jalo ba kopa setšhaba go fokotsa metsamao ya bosigo ga mmogo le gone go le botsa phokotse fa ba bona ditlou ba tlhalosa fa seo se ka baka tlhaselo le dikotsi tse di ka bakwang jalo ke ditlou. O tsweletsa gatelela botlhokwa jwa go dirisana le setšhaba go hema dikotsi. Ba lephata la diphologolo ba tsweletse ka go tlhoma itlho le lentšhotšho go bona gore ditlou tseo ga di bake tshenyo epe. Ra leka gore re tsiboge re na le megala e leng gore e ka letswa ga gore batho ba di bonye. Re na le mogala wa 596 0928 ko no leng gore re nna re o tshwere kana motho o ka letsa kana o ka itsise mapodisi a gaufi kana ba bogosi ba re letse. Se re se kopa mo bathong gore ba ska ba tsamaya ka dintša, ba ska ba tsamaya ba apere mmala e galalla gore bright colors. Ba leke gore ha ba le mo lapeng ba ska ba siela gope ka gore re itemogetse gore ka kwano gantsi ga batho ba utwa go ditlou di teng ba tswa mo malapeng ba sia, mme kana go borai o se kwa etsosetsa modumo o leke ka ga phego yang ka teng o bo avoida gore o epote ka ga phego. Re mo grounding re teng Batswana betso ra leka gore le thuse ka re ka thusang ka teng. Ra bona tu e heta hela a be re tswa ra jariteng mo ra go bolela gore tu e hitile ba letsa ba wildlife ba wildlife ba heta ba ta go bona mathala a yona ba helata. Wetso dikgang tsa rona di a tswelela. Bomme le basetsanyana ba kopile go itepatepanya jalo le dikgwetlho tse ba kopanang natso le go tswa ka ditsela tsa go diragatsa kgang ya tekatekano jalo ya bong. Bomme ba kwa Selebephikwe le bone ba ne ba kopane go ipelela letsatsi la bomme le gone go itsaya motlhala. Pego ka botlalo ka Mammusi Siska. Out of 20 councillors, mo makhanselereng a le 20 ba le bararo ke bomme. Seo se supa gore go santse go na le bothata gore bomme ba ka etelela pele. so we still have a problem there. Gender equality 2025. Tota mo nakong eno re ka bo re sa bue ka tekatekanyo ya bong, mme re bua ka go lekana ga diphatla tsa ditiro tse di neelwang bomme le borre. What we are looking at is equal opportunities. In mabanta a rona re ba rute go ikemela ka dinao segolo bogolo re ba tshwaraganye botlhe le ba basimane ka gore go ka re ne ra lebala ngwana mosimane ko morago. Tse e le dingwe tsa dikakgelo tsa dipuisano tsa letsatsi e le tse go belaelwang le tsone dikgoreletsi mo tswelelopeleng ya bomme mo matshelong a bone. Bomme le basetsana ba ba neng ba tsene ipelo e ba kopile go emana nokeng le go sa dire tseo setšhaba e se eletsang tse di ba busetsang morago. Just as it takes a village to raise a child. Hela jaaka re itse fa ngwana e le wa setšhaba a re direng hela jalo ka bomme a re rataneng re tlotlaneng re emanenokeng a re tsholetsaneng re ska ranyatsana. Ha o ka nna le moa wa lerato o bo bona mme o mongwe a heta ka re mmona mme o mongwe go toemetse ditopo o bo itsa o ipa mo setshwanong sa mme ole ka gore mme ole ha ema ga emele ditsa tsa kwa lapeng la gago kana go emela matshwenyego a gago hela o emela lentswe la bomme gore le utwale. Moletlo e ne se go ipelela dikatlego hela mme le go tsosolosa mowa wa go lwela ditshwanelo tsa bomme le tekatekanyo ya bong. Mammusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Wetso dikgang tsa rona di a tswelela. Mothusa tona wa dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane o buitse semmuso kereke ya New Moravian Apostolic Church in Zion kwa motseng wa Chadibe. E rile
tota fa e sale kerekeo e tlhamiwa ya ba ya kwadisiwa ka fa molaong ka ngwaga wa 1998 maloko a yone lefatshe ka bophara ba ntse ba kopanela kwa motseng wa Marobela. Re Ignatius Muswane a re kereke e tsile ka nako e maleba kana ka jana puso e le bano ke kgwetlo ya kgokgontsho ya bong e ya mmalapa le setšhaba ka kakaretso. Mme kereke e le botlhokwa ka ya ga maitsholo a motho le go godisa bana gore ba nne baeteledipele ba mmakgonthe ba ba nang le boikarabelo. Tona Muswane a re kereke e tla thusa puso mo go lekeng go aga setšhaba ga mmogo le gone go dirisa lefoko la Modimo go emisa kgokgontsho e tshwentseng mo lefatsheng leno. Balatedi ba kereke ba go etlilwe jalo go tshwaragana mo maitekong a bone a go godisa kereke. Re Muswane wa betse kereke sekete sa dipula. Botlhokwa ja kereke ke gore re tlo fetola matshelo a batho mo motseng wo wa Chadibe. Botlhokwa ja leloko la kereke ya the New Moravian Apostolic Church ke go supa tshiamo. Go nna motho yo monate yo molemo mo pelong. Go nna motho yo o itseng go dirisa mahoko a tswa mo molomong wa gago. Mahoko a e re ga a goroga mo bathong ba bangwe a sokolle ditšhaba ba bone moriti o molemo mo go wena. Wetso di tla bokhutlong ka tselentseng yalo mme di a bo di se mmogo ga di sa patwa jalo ke khutlwana sa tsa metshameko. Kgaitsedi yake go se gonkwe o gona efa. go leboge Benson mme ke re madume we sotlhe ja sa tlhalositse yo fono ke go sogongwe yo ke tla beng ke gonela dikgang tsa metshameko e le tsa Botswana Tonight mme go letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka kwa setlhoeng. Odian Lesao wa Slopha sa 125 le Pheki Bele wa Slopha sa DIA ke bone bo mampudi ba kgaisano ya ngwaga ono ya Botswana Boxing Association boba best of the best mo dikarolong tsa bokete jwa borre jwa 67 kg le ka fo boletlhagore la bomme jwa 54 kg ka tatelano eo. Lesao o faphile Tebogo Roni wa Slopha sa DIA ka dintlha tse tharo go tsepedi fa Bele a fentse Cheza Montsi wa SSKB ka dintlha tse tse tlhano go lefela mo kgaisanong e neng e tshegaditswe kwa Molapo Crossing mo Gaborone ka Sontaga a rutlogolo go ntsi ka Tshepo ke Himile. Lesao o simolotse ntwa eo ka mašhetla a tsa taolo ya motshameko a kwadisa dintlha di le mmala go netefatsa fa a fetsa tikologo ya ntlha a eteletse pele. Renilene a ska ipona tsapa a lwa ka gotlhe go boela mo motshamekong mo tikologong ya boraro ebile le a bofelo ya motshameko batshameki bo babedi ba tswelela ka go itana ka noga e utlwa mme le sa ba fetoga mofenyi ka dintlha tse tharo go tse pedi. It was a very hard match. I give my opponent all respect. He was the hardest opponent. E ne le motshameko o dingao ke rolela Rene Futsi jaaka le mongwe wa batho ba ba dingalo ba nkileng ka phadisana le bona. I'm happy with my performance. I think I did well. I pushed myself to the limit and yeah, I'm happy with my performance. Ntse ke le mo campaign ke prepare fight ya professionally tsentse ke tshameka ko Limpopo. I'm going to correct the hale but yone fight e ntegele morale thata gore ne ntse ke prepare le thuso khubama di interaction ntse ke di utlwa go thuso khubama ntse re di dira go training ka fa letlhakoreng la bomme Bela ba feta ka tseditsedi la padimola montse o neng a leka go ingapangapela fela maitemogelo a kwa godimo ga Bele a netefatsa fa le ene a phapamola motshameko o ka go bomme ka dintlha tse tlhano go lefela. Ke itumeletsela win ya fighter best of the best. It was an easy win. Ntse ke itse opponent ya me way before so ne ke trainer ke itse gore ke lwa le mang so ne go se dingalo go prepare because ke prepare ke itse gore ke lwa le mang. It was a very very challenging game. Ever since she got a skill higher than me, planning nelo tatago gain experience hela to improve my speed and my skill. Mo dintweng tse dingwe mo boketeng jwa 67 kg boifang ke na ope a bontsha nonofo molatlhe go segontle fa mo fapa ka dintlha tse nne go ile nngwe. Shatiso Makhane a se ba maitemogela kwa godimo fa padimola ke ba ditse shimane ka dintlha tse tharo go tse pedi go gapa bokete jwa 71 kg. Fa ko bamela molatlhe ga betsa offense ke lusiwang ka dintlha tse nne go ile nngwe mo boketeng jwa 48 kg.
rona monna se maitemogelo a kwa godimo go fenya Jennifer Sechi ka dintlha tse 4 go eleng mo boketeng jwa 52 kg mo go bomme gareng ga tse dingwe. Tshepo ke himile, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela setlhopha sa borre sa gatala motho se gare tshwantse sa Gideon Warriors ka dirane di le 16 mo motshamekong wa bofelo wa Ligi ya Botswana Softball Association BSA ya Borwa. Motshameko o no tshamekelwa kwa lebaleng la National Diamond mo Gaborone ka mafelo a piki a rutlwe Victoria Duncan. Borre ba gatala motho ba ba simolotse motshameko ka go beta ba tsene mo inning ya ntlha ka mashetla ba felela ba e gapa ka dirane di le 5 go balelwa le home run entle ya gatumisa Ntshipane. Le fa batshameki ba Gideon Warriors ba ne ba supa bokgoni jo bontle mo fielding ya bone, gatala motho e ne ya tswelela ka go dirisa maitemogelo a go godimo ka betting ya bone le mo inning ya bobedi e mo go yone ba iponetseng di home run di le 2 go oketsa dintlha tsa bone, mme ba boa gape ba kwadisa dirane tse dingwe gape tse 2 mo inning ya boraro ntle le phetolo go tswa go Warriors. Mo inning ya bone e bile le ya bofelo batshameki ba gatala motho ba beela motshameko kgakala le Gideon Warriors ba kwadisa dirane di le 7 go lefela go fenya motshameko ka palo gotlhe ya 16-0, mme seo se ba dira gore ba fetse mo go tse di ferang bobedi go godimo go iponela phatla go kgaisano ya BSA Championship e tla tshegediwang kgwedi eno e ya fifeng. I'm glad they've transferred what they've been. Ke itumelela gore ba kgonne go dira se ba neng ba se ithuta go ikatisong. Se se supa kgolo mo batshameking e bile gore fa tsholofelo ya gore re ka kgona go lwantshana le ditlhopha tse dingwe tse di mashetla mo leking. Able to be pound for pound with them. Team ya rona tota go simolola ko ntlheng hela sa santse ba ithuta. They lack experience. They are easily intimidated. Ga ba ko re santse ba na le nkare stage fright. So ha ba le ha they play batho ba they are well known by itse gore ke di star tsa softball, but ga ba kgone go settle down and then they say no, let me go and showcase myself. Ke go tshupa le nna gore I can do this. So ba tsena ha ba tshogile ba they're all over, so they cannot concentrate that much. That's why we lost the game. Mo madung a mangwe a borre Bears e padimotse Vikings ka 11-6 ka fa go bomme Bears e latlhagetswe ka 4-8 kgatlhanong le Vikings fa BDF 9 e fentse UB Giants ka 10-9. Go bokone setlhopha sa borre sa Reds fentse sa Ghetto Yankees ka 7-6, mme Ghetto Yankees ya garaswangwa ke Scramblers ka 13-1. Victoria Duncan, BTV Sport, Gaborone. Bomme ba setlhopha sa kgwele dinao sa Vacomades ba lobetse dintsi balekane ba bone ba setlhopha sa Royal GFA ka dithupa di le 3 go lefela mo motshamekong wa Gaborone City Regional Women's Division 2 o no motshamekelo wa Gaborone ka mafelo a piki pego ka go rata moyeng. Setlhopha sa Vacomades se sa lesetsa taolo ya motshameko go tswa go tsokologong se sa fesa Royal GFA tshono epe ya go kanosa. Motshameko wa tswelela jalo ka ditlhaselo le matshosetsi a nno ka setlhopha sa Vacomades go fitlha modimo wa bagopola ba nosa nno ya bone ya ntlha ka thago ya ga Kenelo Ntunyane mo motsotsong wa bo 34 ba bongwe. Ya re go itse go ye gope Ofina Chinyepi ya boano sa ya bobedi metsotso le mebedi pele karolo ya ntlha ya motshameko e wela. Se sa dira gore motshameko ye bokhutlong Vacomades e tsere keta pele ka dino tse 2 go lefela ka setlhopha sa Royal GFA. Mo karolong ya bobedi ya motshameko Vacomades ba nna ba laola motshameko fa balekane ba bone ba Royal ba sokola go ithulaganya. Monako e bomme ba Royal ba neng ba thanya mo maibing setlhopha sa Vacomades ba dirisa phoso go latlhela nno ya bone ya boraro e bile le yone ya bofelo ya motshameko go isa motshameko kwa bokhutlong ka dino di le 3 tsa Vacomades go lefela la Royal GFA. Bakatisi bo babedi ba supile fa motshameko no siame e bile ba ithutile go le gontsi ga mmogo le go lemoga diphoso tse ba di dirileng. My girls were not up to the game. Hopefully re la re tsena mo first half win ranna ra go babolela gore tshamekang jana tshamekang ka ha batana le tshameka ka teng. They up their game on the second half, though we got scored the other goal in the second half, but re scored ke di silly mistakes there and there. Our defense in a puncher gangwe ga bedi le bogile thata ka ba tshamekileng ka teng ba tshamekile ba sena disabo mme ntle ke ba rutwetse thata gore ba dira ka tlhagalo ya gore ba itse gore ba ka tshameka ba shota ba ka tshameka ba sena disabo
mme ke dilo dingwe tse di ntshupegetsang gore ya re ke bua le bone go bo go ya ko go tshwanetseng gore go ye teng ke lebogile hela thata le yone team ya teng ga se gore ne e le maswe le yone ke team hela ha e setse re tsamela go tšhaisane ke ntse ke lebelela gore motshameki wa bone wa striker nano ka togaro o tla nkgemisa ka lethumbu. Mo motshamekong e mengwe e tshamekilweng one mafelo a beke e setlhopha sa Wonder Girls se fentse sa Ginomia ka dintlha di le 13 go lefela go rata moeng BTV Sport Gaborone. Jalo dikgang tsa metshameko tsa nako eno wetso ke re a re bua re kopana gantsi jana kana kwa bofera bongwe jaaka tlabe ke go ke go dinela gape ka puo ya Seesimane mme ke re wetso tle sala sentle ka tsone sebaka a ke bue re go gakolle ditlhogo gape. Baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele ba go tlhwa go tshwaragana le puso mo leetong la go aga Botswana yo mošwa. Puso e le kgathanong le kepo ya gouta e seng ka fa molaong e dirwang ke bangwe kwa Matsilijo le toropokgolo Francistown. Fa mo go tsa metshameko le sao lebele ba gapa ditlotla tsa kgaisano ya mabole ya monongwaga ya Best of the Best. Wetsone le kalo ra kohela ka go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa la modisa Tharapana ga go le galalwa a kagišwa modimo e nne le rona rotlhe. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Sekoma Primary School ga mmogo le Thankane Primary School re gatise 50. Sedibeng Primary School 34. New Qade Primary School 21. Tsabong Prison Farm 16. Ramatlabama Artificial Insemination Camp 15. Hudu Wildlife Camp 14. Pitani BDF Camp 10. Gantsi Metrocal Station Bosupa. Kole Primary School Boraro ga mmogo le Ngojane Metrocal Station. Leporum Primary School re gatisitse bobedi. Metsimantsho Primary School gone re gatisitse bongwe. Fa re le Sansalapi mo itsibeng ana se re sepetsa maru mo afelong ka bontsi a lefatshe leno. La ka moso gona se re go thibile mo kgaolong ya kgalagadi ga mmogo le borwa jwa gantsi fa mo dikgaolong tse dingwe gona re setse go go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagala pula diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi borwa jwa gantsi ga mmogo le Nghabe. Mo phakeleng gona se se go ikutlwa go le bothitho lefatshe leno lotlhe ka 16 go ya go 10 bongwe. Mo tshokolong gona se se go ikutlwa go le mololo mo dikgaolong tse di mo borwa botlhaba jwa lefatshe leno ka 24 go ya go 26 mo dikgaolong tse dingwe gona se se go le bothitho ka 27 go ya go 31. Fa re ba seemo sa loapi ka tsela la boraro la bone mo kgaolong ya borwa re swetse pula diphefo di kgadima ka tsela la boraro ka tsela la bone gone se se go thibile ka bontlha bongwe go le mololo mo tshokologong dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene gona se se go thibile ka bontlha bongwe ka tsela la boraro la bone go le mololo mo tshokologong. Dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gone se se go thibile ka bontlha bongwe ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong. Dikgaolo tsa Tšhobeleng Nghabe le tsone se se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro la bone go le bothitho mo tshokologong. Dikgaolo tsa Legare le Bokone botlhaba le tsone se se go thibile ka bontlhabong ka tsela la boraro le la bone go le mololo mo tshokologong mo dikgaolong tsa Bokone botlhaba ga mmogo le borwa jwa Legare ka tsela la boraro ka tsela la bone go le bothitho. Kgaolo ya Bokone jwa Legare gona se se go le bothitho mo tshokologong ka tsela la boraro le la bone. Ke sone seo seemo sa loapi ne ke le tshwaretse go le kalo